Reka mbifurize uwa gatanu mwiza cyane wa none tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Mwebwe mwese mukomeza gutega amatwi ibiganiro tubagezaho umunsi kundi hano kuri Ukumbu iki TV. Ngewe byategura kandi nkabagezaho nitwa Bimenyimana François, maze kumenyera cyane kabisa. Eka rero uyu munsi tuze tukubwira n'amakuru y'imikino, ariko amakuru y'imikino y'uyu munsi reka tuyatangirire mu ikipe y'igihugu Amavubi mu mupira w'amaguru. Nyuma yo kunganya n'ikipe ya Nigeria ndetse n'ikipe ya Libya, kuri ubu ngubu yazamutseho umwanya umwe ku rutonde rw'isi, aho yavuye ku mwanya w'131 yari iriho ikajya ku mwanya w'130 kabisa. Ubwo ngubwo ngo ibihugu ku bihugu bya mbere byo ni nkaho nta cyahindutse, kuko nko muri Afrika ibihugu bitandatu bya mbere nyine biracyari Maroc, Senegal, Misiri, Cote d'Ivoire, Tunisia ndetse na Nigeria. Mu gihe ku rwego rw'isi ibihugu 10 bya mbere biracyari Argentine, Ubufaransa, Espagne, Ubwongereza, Brazil, Ububirigi, Ubuholandi, Portugal, Colombia ndetse n'Ubutaliyani kabisa. Ubwo rero reka duhite twihuta cyane, duhite dukomereza muri basketball mu Rwanda mu mikino ya kamaramaka cyangwa se playoffs iraza gusozwa kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2024, aho mu cyiciro cy'abagore cyangwa se abari n'abategarugori ikipe ya IPRC Huye iraza gukina n'ikipe ya Kepra ku isaha 8:30 hariya nyine Biki Arena zihatanira umwanya wa gatatu. Ni mu gihe ikipe ya Lege ndetse n'ikipe ya APR Basketball Club nyine mu bana n'abategarugori ku isaha 12:30 ya Biki Arena baraza kuba bahatanira umwanya wa mbere kabisa. Naho mu bagabo ikipe ya Lege ndetse n'ikipe ya Kepra ziraza gukina ku isaha 10:30 zihatanira umwanya wa gatatu nyine birumvikana. Naho ku isaha 3 zuzuye ikipe ya Patriot iraza kuba ikina n'ikipe ya APR Basketball Club nyine zishakamo ikipe ya mbere. N'umukino uraza kuba ukomeye kuko mu mikino ine bamaze gukina bombi banganyijemo imikino nyine ibiri birumvikana batsinzemo n'imikino ibiri, kuko ikipe ya Patriot yatsinzemo imikino ibiri, ikipe ya APR itsinda imikino ibiri birumvikana. Ubwo nyine bose banganya intsinzi. Ubwo nukuza kureba ikipe iri buze kwitwara neza kuri uyu umukino uraza kuba ukomeye cyane. Kwinjira rero kureba iyi mikino yose nta numwe uvuyemo n'ugwera ku 5,000, 10,000 ndetse n'20,000 hariya Biki Arena. Ubwo nuko byifashe nicyo twagura muri basketball playoff. Ubwo rero reka tuze mu mupira w'amaguru, ariko nanone duhere hano mu Rwanda. Imikino y'umunsi wa kane wa shampiyona iraza kuba ikomeza kuri wa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa 2024, aho ikipe ya Magaju iraza kuba yakira ikipe ya Musanze ku isaha 9 zuzuye. Ikipe ya Sido Kigali iraza kuba yakira ikipe ya Rutsiro ku isaha 9 zuzuye. Bugesera iraza kuba yakira Etincelle ku isaha 9 zuzuye. Naho umukino utegerejwe na benshi uri ku isaha 1 zuzuye, aho ikipe ya Gasogi United Rubangingwe irazangura n'ikipe ya Rayon Sport Gikundiro cy'Abariyo kuri stade Amahoro kabisa. Ubwo rero ikipe icyo twakura nuko ikipe ya Gasogi iri ku mwanya wa mbere n'amanota arindwi, yatsinze imikino ibiri inganya umukino umwe, mu gihe ikipe ya Sport iri ku mwanya wa 11 n'amanota 2 yanganyije imikino 2 iratsinda kabisa, mu gihe inafite n'umukino w'ikirana n'ikipe ya APR. Ubwo rero reka tuve hano mu Rwanda, ariko nanone tukiri mu mupira w'amaguru twigire muri Cup Champions League. Imikino iraza kubikomeza uyu munsi tariki ya 20 z'ukwezi kwa 2024, ubwo ikipe ya CS Bersade yo muri Algeria aza kuba ikina n'ikipe ya AS Douane ku isaha 1 kabisa. Mu gihe ku munsi w'ejo imikino izakomeza, ngira ngo murabibona cyane kabisa, aho ikipe ya Pyramide izaba yakira ikipe ya APR hariya mu Misiri kabisa, mu gihugu cya Egypt, aho bashaka kureba niba ikipe ya APR ishobora gusezerera ikipe yo mu Misiri yo mu Arabu kabisa. Ni ibintu byaba ari byiza cyane. Ubwo rero reka mitena no babwira abakinnyi ikipe ya APR Football Club yagurukanye yerekeza hariya mu Arabu kabisa. Mwizamu mwita Parfait Nzirano umukongomani, Ishimwe Jean Pierre n'umunyarwanda, abadefanseri yajyanye bamwita Niyigena Clement n'umunyarwanda,
Claude Niyomugabo ni umunyarwanda, Yunus Nshimiyimana ni umunyarwanda, Prince Buregeya ni umunyarwanda. Abakina hagati bamwita Lismond Lamptey ni umunyagana, bamwita Dauda Yusufu Seido ni umunyagana, bamwita Tadio Luanga ni umunyauganda, Ruboneka Jean Bosco ni umunyarwanda, Nshimiyimana Ismael ni umurundi kabisa. Ubwo abataka ikipe ya APR yitwaje barimo Muhammadu Lamin Ba ni umunyamali, Victor Mbawoma ni umunyanigeria, Mugisha Jirbel ni umunyarwanda, Muhammadu Soyi ni umunyamauritania, Apoma Songwe Bemor ni umunyakamerone, Chibdebu Nobodo ni umunyanigeria, Niyibizi Lamzani ni umunyarwanda, bamwita Godwin Odibo ni umunyanigeria kabisa, umutoza ni umunyaserbia Dakonovic. Ubwo ngubwo ku ruhande rwa piramide birumvikana abazamu bamwita Sherfu Ikram ni umunya-Egypte, Ahmed El Shemawi ni umunya-Egypte, Ahmed Malbi ni umunya-Egypte, Youssef Nabda ni umunya-Egypte. Ubwo abadefanseri ikipe ya piramide isaba iri ifite kuri uriya mukino bamwita Mohamed Chibi ni umunyamaroke, Al Gabri ni umunya-Egypte, Mohamed Hamdi ni umunya-Egypte, bamwita Kalim Hafez ni umunya-Egypte, Ahmed Sami ni umunya-Egypte, Osama Ghazali ni umunya-Egypte, Mohamudou Mari ni umunya-Egypte, Taki Arla ni umunya-Egypte kabisa. Abakina hagati birumvikana bamwita Lamdan Sobi ni umunya-Egypte, Ibrahim Blatitoule ni umunya-Burkina Faso muramuzi kabisa umusore w'umuhanga, Ibrahim Ader ni umunya-Egypte, Mustafa Faki ni umunya-Egypte, bamwita Wada El Kafri ni umunyamaloke, bamwita Mohamed Saba ni umunya-Egypte, Mohanadi Lashin ni umunya-Egypte, Mohamed Leda ni umunya-Egypte, bamwita Ahmed Atef ni umunya-Egypte, Youssef Osama Nabir ni umunya-Egypte, bamwita Mohamedou Zaka ni umunya-Egypte, Ahmed Tafri ni umunya-Egypte, bamwita Mahmoudou Dunga ni umunya-Egypte, Ahmed Famsi ni umunya-Egypte, bamwita Abdallah Makbi ni umunya-Egypte, Samuel Omsa ni umunya-Nigeria kabisa. Mu gihe abataka ikipe ya piramide izabikoresha ikina n'ikipe ya APR bamwita Fisto Mayele Mkongomani, Youssef Obama ni umunya-Egypte, bamwita Fagbilaka ni umunya-South Africa, bamwita Marwan Hamdi ni umunya-Egypte, bamwita Abdel Rahmani Magdi ni umunya-Egypte, Islam Isa ni umunya-Egypte, Dodo Eli Gabas ni umunya-Egypte, Ojon Tolulobe ni umunya-Nigeria, bamwita Mohamed Ader ni umunya-Egypte, Kalimu Eli Taiba ni umunya-Egypte, bamwita Mohamedou Eka ni umunya-Egypte kabisa. Ubwo mu mikino itatu iheruka kubahuza ikipe ya APR ndetse na piramide hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 2023 ikipe ya APR yanganyaga n'ikipe ya piramide ubusa ku busa. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2023 n'umukino ikipe ya APR itazibagirwa yatsinzwemo n'ikipe ya piramide ibitego 6 ku gitego kimwe. Naho ejo ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 nyine muri uyu mwaka wa 2024 ikipe ya APR yanganyije n'ikipe ya piramide. Ubwo rero uyu munsi nukuza kureba ko ikipe ya APR kabisa yabasha gutsinda ikipe yo mu Barabu. Tutarajya rero mu ijoro ry'abagabo reka nkubwire ko uyu munsi imikino iraza kubikomeza mu shampiyona atandukanye muri shampiyona Espagne, La Liga ku isaha y'isa 3 ikipe ya Deportivo Alaves iraza kubikina n'ikipe ya Sevilla. Mu ubwo ngubwo rero muri Bundesliga ku isaha y'isa 2:30 ikipe ya Augsburg iraza kubikina n'ikipe ya Mainz 05. Naho mu Butaliyani hari imikino ibiri birumvikana ku isaha y'isa 12:30 ikipe ya Cagliari iraza kubikina n'ikipe ya Empoli, naho ku isaha y'isa 2:45 ikipe ya Hellas Verona iraza kubikina n'ikipe ya Torino. Ubwo rero nibyo ngibyo twakubwira, ahubwo reka duhite twigira mu ijoro ry'abagabo Uefa Champions League. Umunsi waryo wa mbere warangiraga mu ijoro ryakeye kabisa, amakipe yakaniranaga ande atungurana andi yitwara neza cyane kabisa. Umukino wawuzaga ikipe ya Feyenoord ndetse n'ikipe ya Bayern Leverkusen byarangiye ikipe ya Bayern Leverkusen nyagiye ikipe ya Feyenoord ibitego 4 ku busa.
hari ku munota wa gatanu bamwita Florian Wiki yabashije gufungura amazamu ku gitego cya mbere cya Bayern Leverkusen kuri pasi yarahawe na Robert Andrich. Ku munota wa 30 bamwita Alexi Grimaldo abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Bayern Leverkusen kuri pasi yarahawe na Jeremy Frimpong. Naho ku munota wa 36 umukino nanone bamwita Florian Wiki abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Bayern Leverkusen kuri pasi yarahawe nanone na Jeremy Frimpong. Ku munota wa 45 bamwita Timo wa Feyenoord yaje kwitsinda igitego kiba icya kane cya Bayern Leverkusen biza kurangira ikipe ya Bayern Leverkusen nyine itsinze ikipe ya Feyenoord ibitego 4-0. Undi mukino wabaye n'ikipe ya Crvena Zvezda yatsindwaga n'ikipe ya Benfica ibitego 2 ku gitego kimwe. Hari ku munota wa 9 gusa bamwita Itungurwa abasha gufungura amazamu ku gitego cya mbere cya Benfica kuri pasi yarahawe na Ba. Naho ku munota wa 29 bamwita Cocktu abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Benfica. Ku munota wa 86 umukino bamwita Milson abasha gutsinda igitego cya mbere cya Zvezda kabisa kuri pasi yarahawe na Ndiaye umusore w'umuhanga cyane. Ubwo undi mukino wabaye ni umukino wahuje ikipe ya Atletico de Madrid yakiraga n'ikipe ya Leipzig, aho umukino waje kurangira ikipe ya Atletico Madrid itsinze ikipe ya Leipzig ibitego 2-1. Hari ku munota wa 4 gusa bamwita Sesco abasha gufungura amazamu ku gitego cya mbere cya Leipzig kuri pasi yarahawe na Openda. Naho ku munota wa 28 w'umukino Antoine Griezmann abasha kwishyura igitego bari batsinzwe nyine atsinda igitego cya Atletico Madrid kuri pasi yarahawe na Lente. Naho ku munota wa 90 w'umukino bamwita Jimenez abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Atletico Madrid nyine cy'intsinzi birumvikana kuri pasi yarahawe na kabuhariwe Antoine Griezmann. Nuko nkuko byari byifashe. Ubwo undi mukino wabaga rero wahuje ikipe ya Bristol ndetse n'ikipe ya Sturm Graz, aho byaje kurangira ikipe ya Bristol itsinze ikipe ya Sturm Graz ibitego 2 ku gitego kimwe. Hari ku munota wa 23 w'umukino bamwita Magnet yaje gufungura amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Bristol igitego cya mbere cyiza cyane kabisa. Naho ku munota wa 45 ubwo bongeyeho umunota umwe w'inyongera Fernandes yaje gutsinda ikindi gitego cya Bristol nyine birumvikana uyu n'umukinnyi wa Bristol nyine yaje kwitsinda igitego nyine kiba igitego cya Sturm Graz. Ubwo bahita banganya igitego 1-1. Ku munota wa 56 bamwita Simon we waje gutsinda igitego cy'intsinzi cya kabiri cya Bristol kuri pasi yarahawe na Joki. Nuko nkuko byaje kurangira kabisa ikipe ya Bristol itsinze ibitego 2-1 cya Sturm Graz. Undi mukino rero wabaye wahuje ikipe ya AS Monaco ndetse n'ikipe ya AS Barcelona Itungurwa. Ikipe ya AS Monaco yaje gutsinda ibitego 2-1 cya AS Barcelona. Hari ku munota wa 16 w'umukino gusa ikipe ya AS Monaco yafunguye igitego cya Cruche igitego cya mbere cyiza cyane kabisa. Naho ku munota wa 28 bamwita Lamine Yamal umusore w'umuhanga kabisa udahwema gutsinda kabisa, uri gutsinda ibitego buri mukino wakinnye, aho yabashije kwishyura igitego cya AS yari cyatsinzwe nyine birumvikana na Monaco abasha kwishyura igitego nyine cya AS Barcelona kuri pasi yarahawe na Casado. Ku munota wa 71 w'umukino ikipe ya AS Barcelona yabashije kurira mu myotsi aho uwo bita Ilen Karena yabashije gutsinda igitego cya kabiri cya AS Monaco bisa kurangira nyine n'ubundi ari ibitego 2-1. Iki gitego rero akaba ari pasi yarahawe neza cyane n'uwo bita Fonderson kabisa. Umukino nyine uza kurangira gutya ikipe ya AS Barcelona itunguwe. Ubwo nuvuga ngo umukino wari umunsi wahuje ikipe ya Atalanta ndetse n'ikipe ya Arsenal. Uyu mukino rero waje kurangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Gusa ikipe ya Atalanta yaje kubona penalty ku munota wa 51 ariko umukino ubwo nyine penalty baza kuyihusha umukino nyine urangira ari ubusa ku busa. Ubwo indi mikino y'umunsi wa kabiri iteganyijwe nyine tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2024 tuzayigarukaho kabisa mu minsi iri imbere. Ariko icyo twakura nuko iyi kipe ya Arsenal yanganyaga izaba ikina n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku isaha y'isa 3 zuzuye kabisa. Nuko nguko byifashe. Ubwo rero iyo ngiyo niyo mikino twakubwira kuri uyu munsi. Mwakoze kubana nanjye hano kuri Ukumbuye TV ni Bimenyimana François.